razgibavanje ruku, pa beremo jabuke. Ona mene ne drži na njoj. Ajmo. Kaže da mi držiš balsam. Ček, sad malo ja. Ozbiljte se. Jagoda, ovako sjedite na loptu. Raširimo nogice. Ljubavi, sjedi. Evo, probajte. Sjedi, ajde. Ja. Ajmo malo grudni koš da sredimo. Slobodno cupkajte da osjetite. Da malo sjedi. To je ko vodeni krevet. Da se ovako elastičan neka... Ajmo. Ništa vam. Ali ulegla, Bentić. Toliki čovjek, šta vam može biti? Ajmo, Jagoda. Uzmemo loptu. Malo ovako spustimo guzu. Pustimo guzu. Aha, raskoračimo. Ko će malo teže da ide. I ako je spušti, ko će podići post? radimo. Ovo. Opal se okreće. Znate kakav će vam dekolte biti? Dekolte. Sad ispravite noge u koljenima. I jedna strana, druga. Pa dajte malo Jedna mene da strana, vježbam, druga. profesor. Ajmo, Đuro. Da vas vidim. Ajmo glavu. Ozbiljno. Evo i sad me angažuvali za Sulejman Veličanstveni da pravi muziku. Stvarno? Evo, Da pokažemo Jagodi još jednu vježbu, vi ćete mi pomoći samo. Hoću, profesor, kako da... Nezgodno je ovo tle ovdje, tako. Samo ako krene lopta nazad, ja ću probati da fiksiram, nemamo strunja. Nemojte mnogo da se I ne bereš. dižemo 1, 2, i 1, i 2. Jagoda, ajmo sad. 1,